Bamwe bakari ba Meru ni baikite nende barwa mbungeni akaunti ya Meru bakyolo tangabana mutumano utumiri bodo kyu bamainya yake arabako mbumeneriani wayeni bonda kinyo butani bwangu atitingatirite mitaratara na kinyama wado yawandikani barwa bariuganende yaya moya meyara yatumire kinyakaira mwangaze dira kenga wagitine kyongabana muduri muriuki katumenye dinkuruki. Bamwe bakari kumantere mwanya cia Meru ibeirite matheta mokire mbunge ya kaunti ya Meru makoni utongoria bwa ngavana wa Meru Mutumanto Ithinkia araba kuga mutumati gutumira sheria kuandikana na kubutana na imo makosa matumiro ra wari ngavana Kawira Mwangaza arutwa gitini na kuonania ina mapendeleo ndani ya kaunti yetu ya Meru nigio gatuma tureta petition ndene ya nyumba yetu ya Meru betu nara MCA bonde bara balduri kuma miena mwanya because ari mbere kwina ntu githumba bara mutumaro amirie ngui na ibare ya mbeja pate nguine kwina ntu githumba bara andikire na nyingi bate andikine service board ira yandikana. Imagine wogo no kaingoge na mwanka Friday we chief officer substantive chief officer ogo okay ya Monday in the morning ukethera kwe bange barejiri otuko bakura murango rock bayinga mbungoro bayinga na mbungoro inge ogo ageria kurugura murango otyomba na riu no tigite interview aku office area ati okiumaro acemania secretary akwiranga bana araugira you hand over otyomba kure antu bele musara yomwe omwaro office ongiaenja onto bobu bwatuma tuike petition ye na arakari baba kuga wirigiro bobo ari mutumato nyagitini akagarura kaunti ndewe ikomithiria komithiria antu baba ingi ibathuganitie bugarira mutuma akajukia uciathi Meru ikethirwa igicenjia positively ende burampenda kwira mu Meru na arua ni atiri tha ijite ka Meru ichenjetie positively ichenjetie negatively ni uri aking'wa bira byaragia muno biena interest ina ya yotongeria bietirwe bianenkero positions Meru county iketwo kobokobo yarandiro baingi cheuma bagiaki dira kabarabara o gatathithio tukwena ntaka cijete kureta maembe kakoromone nkurukia kariba baiba wetete bamwe babara bandikito na bamwe kubuto bura gutabatiri muntu gwetwa Mwangi uri wari director wa external leakages nikio nto mwingire arananja no kimenya ati unite sheria Dr. Kaethia director governance delivery unit kwina Kenneth Mweti director special programs Elijah Kimathi director protocol and events Kenneth Materi deputy director external affairs Tony Mogira officer monitoring and evaluation Ernest Mutembei officer monitoring and evaluation Samaritan officer monitoring and evaluation kwina mtu wetu abaitoti ate ya chief officer muntu atakurukira kinya County Public Service Board iromba rendikire MCs ba Meru bathikire matheta mao na itwitikia MCA ba Meru County Assembly tafadhali olelie ni untubo sheria ethiatwe uti mwandiko obwiri utesa onge uti muntu obwiri kuna sheria urethira wingavana kana urethira uriho nkiripotera ndeto cia weru nyo kambitaga ki Mutegi.